Matul is-sena 2011 l-HSBC nefaq 8.5 miljun euro fi skemi ta' irtirar volontarju kmieni. Nefqa li żdiedet l-ispejjeż tal-bank b'12%. Skemi tal-irtirar kmieni li mistennija jibqgħu jiġu offruti lil ħaddiema matul is-snin li ġejjin. Id-direttur u kap eżekuttiv tal-HSBC qal li l-bank ser ikompli jinvesti wara li jagħlaq 6 ferat, fosthom uħud li kienu ilhom jagħtu servizz lill-komunità. Matul is-sena 2011 it-talba s-servizzi tal-internet banking żdiedu bi 13%, filwaqt li l-użu tal-cards u l-ATMs żdiedu bi 11% meta kkumparati mas-sena 2010. L-HSBC qal li matul is-sena li għaddiet awtorizza 656 miljun euro f'self lill-familji u l-industrija Maltija. L-istess uffiċjal tal-bank qal li s-sena d-dieħla ser tkun sena pożittiva għal din l-istituzzjoni finanzjarja.